Ovdje Radio Beograd. Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Urate svojih narodima, mira, napredan razvitak, puno poštovanja i poverenja drugim. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavi gradova, nikad se jasno ne zna. Dogodilo se na današnji dan. 15. marta 1837. godine preminuo je arhimandrit Kristijan Misický. Rođen je 1677. godine u Temerinu. Znalac 10 svetskih jezika i poznavaoc svih velikih književnosti, bio je najobrazovaniji pisac svog vremena. Misický se, pored sentimentalne poezije, bavio i naukom. Sastavio je životopis srpskih arhiepiskopa i srpsku bibliografiju. Najbolje su mu rodoljubive i polske pesme Glas Anše Čičatovačke. U školi prepravljate se za svet. Svet vam je more. Škola teoriju da, ali praktiku svet. Plovicu uči teorija, a se plovi po reci. Izbro lađu ili čujem, vlastitelj bude i jak. Sretan istorija vjernom s putnikom bude. Ravan je ljudski rod sebi bio i jasno. 15. marta 1991. godine preminuo je književnik Miodrag Bulatović. Njegova prva knjiga